amasahani, ijerekani, ibasi. Basi ntabwo irimo bayivuze. Oya ntabwo bayivuze. Imbabura n'inkono. Imbabura n'inkono. Aje ngo byuzuye 10. Basi nayikuyemo. Ibasi. Oya irimo. Oya. Niba byuzuye nta kibazo oya n'umwuko. Ibibazo byawe amanota 5. Dore. Banze bereka ko tuyagoye atazayivuga ngo twara kubera. Ubu urishimye rero cyane. Ahubwo uzajya warugaruka. Ahubwo tuzaguza n'umuhungu. Ngamvuga ngo subscribe. Gerageza. Vuga ngo subscribe. TikTok show kuri TikTok TV hano turi mbuga ngari. Niko bimeze? Umeze neza? Umeze neza. Ajya ngo witwa? Diane. Witwa Diane. Wowe ukitwa? Solange. Hanyuma amategeko n'amabwiriza mwayumvishe. Ntabwo tuyasubiramo nunde ufite ubwenge butekereza vuba ushobora gusubiza ibintu vuba mu masegonda 30 ye agatwara $1 ry'uyu munsi mu gihe yaba atanze undi amanota 5. Ikibazo cya mbere kiragira kiti wavuga amoko angahe y'ibiti? Ibiti mu masegonda 30. Navuga 5. Mwana ari ibiti? 5. Aravuga ibiti 6 mu masegonda 30. Ndavuga 4. Oya ugomba kujya hejuru ye cyangwa ukamureka kabivuga? 6. 6 nibyo yavuze urarenzaho cyangwa bivuge? 7. Aravuga 7 urarenzaho mu masegonda 30. 8 mu masegonda 30. Ndarekeraho. Kuvuga ngo abivuge rero. 8 mu masegonda 30 ibiti 8 mu masegonda 30 birahita bimuhesha inota rimwe mu gihe atabivuga neza. Inota rirajya kwa mugenzi we wahisemo kwituriza. Twisaba abantu bose baraha guceceka kubera ko iyo muvuze mukamukopeza inota turikuraho. Ikindi mwavuga akajijinganya amasegonda aramusiga. Ibiti 8 mu masegonda 30 turakubarira twagiye. Umwembe, Nimwe, indusi, kabiri, gereveriya, gatatu, ipera, kane, ivoka, gatanu, marakuca, gatandatu, indimu, karindwi. Yavuze bingahe? indurusu, Yavuze bingahe? 5, 7. Yavuze 8. Igiko 7. tuzuye. Nurusu yavuze 2, 7. Igiko wakivuze? gereveriya amasegonda yarangiye ariko oya none tubara kubona ntabwo tubese tuba tubazi. Ikindi ni ukuvuga wihuta niyo tekinike irimo. Mbamba kopeje ubwo inota ribaye ryo kubera ko ntabwo bihuse cyane. Siko bimeze? Ikindi wagiye usubiramo. TikTok show kuri TikTok TV. Wavuga ubwoko bungahe bw'inzoga mu masegonda 30? 5. Aravuga inzoga cyangwa amoko y'inzoga 5. 6. Aravuga 6. Ndavuga 7. Aravuga 7. 8. Aravuga inzoga 8. Ndavuga 9. Aravuga inzoga 9. Ndarenza. Ntabwo yarenza inzoga 9 urazivuga mu masegonda 30. In 1, in 2 twagiye. Ari urwarwa, zoke, noresi, primusi, mitsingi, turubo, whisky, skoro. Sibyuzuye. 8 zuzuye nizo yavuze. Inzoga 8. Urakanywa se ubusanzwe? Yo nakabonye ndagakanda. Urwara uruca abana urumva ko gutsindiye mu bintu. Inota 1 kuri 1. 2 kuri 1. 2 ku busa. 2 ku busa. Turaza gutanguranwa amanota 5 kugira ngo tubone ninde wegukana $1 ry'uyu munsi. Wavuga ubwoko bungahe bw'inyoni mu masegonda 30? Inyoni 3. Aravuga inyoni 3 mu masegonda 30. Aravuga inyoni 5. 6. Aravuga inyoni 6. Ndavuga 7. Aravuga inyoni 7. Ntago yarenza inyoni 7 mu masegonda 30. Uzivuga ugira amanota 3 ku busa. 1, 2, 3. Inuma, inyamanza, ifundi,
inuma ikigona umusambi nyirabarazana nyabazana wayivuze oya ntabwo nabivuze nyirabarazana samusure zuzuye amanota 3 ku busa urumva uraza kumuvamo cyangwa uramuturuka inyuma birashoboka ushobora kumuturuka inyuma ntiwitakarize icyizere ikibazo ni uko amanota 5 agomba kuzuzwa kandi ushobora no kumuturuka inyuma twarabibonye hari umuntu wari ufitane bamuturuka inyuma rwose barayamwaka birangira idolari rigiye ahandi wavuga amoko angahe y'imyenda y'abagore mu masegonda 30 aravuga imyenda y'abagore mu masegonda 35 aravuga 6 aravuga 7 ndavuga 8 aravuga imyenda 8 navuga imyenda 8 aritagira amanota 4 ku busa imyenda 8 mu masegonda 30 tubibusa ko ari TikTok show kuri TikTok TV 8 twagiye ikariso isutiye ijipo kora ikanzu 5 bandana umupira nikira n'isengeri n'igitenge mu masegonda 21 arabikoze amanota 4 ku busa ntuyihebe yenda kubwira umuntu wigeze kumuturuka inyuma aramutsinda uracyiteguye uracyari tayari nakomeza avuge urumva wacitse intege reka tuguhe ikibazo ushobora gukora nawe ugatahana amanota wavuga ibikoresho bingahe biba biri mu gikoni mu masegonda 30 aravuga 7 byo mu gikoni mu masegonda 30 aravuga 8 mu masegonda 30 aravuga 9 navuga 10 aravuga 10 nta mpuwagufitiye arashaka gutsinda ku busa ubona gutsinda ku busa urumva nusari ikibazo nta kibazo ibikoresho 10 byo mu gikoni mu masegonda 30 uvuze ko wavuga 10 icyambere isafuriya ikiyiko ifoke irushe umwuko amasahani ijerekani ibasi ntabwo irimo bayivuze imbabura n'inkono ati ngo byuzuye 10 ibasi nayikuyemo ibasi irimo oya niba byuzuye nta kibazo oya n'umwuko ibibazo byawe amanota 5 ko ari we muntu wa mbere kuba twatanye batsindiye ku busa ntabwo wari witeguye oya nare niteguye ntabwo wahuye n'umuhanga hanyuma ukumva byakiye gute ndishimye cyane idolari ryawe uraritahanye ndaritahanye noneho mu idolari rimwe wenda nubwo ikinye rimwe ariko urumva ryakumarira iki ndarihahisha byari bimeze neza umukino sara ubwo rukomeye ntabwo wari ukomeye hano rero kubera ko nta bintu byo kurakaranya ni ugusuhuzanya nk'umuntu mwakirana nta kibazo ntabwo kumutwara nk'inabi hanyuma dusorozanya n'akabazo k'amatsiko ariko ntabwo gakuraho ko watsinze n'ubundi aba yatsinze mu Rwanda habaho uturere tungahe 32 wowe ukabaho uturere tungahe 32 we wumva habaho tungahe 30 uturere tuba mu Rwanda ni 30 icyo ndagikosoye ubwo bita iyo nkikosoye hita mbabaza ikindi kibazo iyo bavuze Minema sibyo bakavuga na Margarine wumva ibyo bintu bitandukaniye Margarine na Minema ugerageza Minema wumva ari nk'iki ntabwo mbizi pe wegerageza Minema mwese muri impanga ntabwo mubizi mwese oya Margarine ukumva ari nk'iki Minema wumva ari iki oya gerageza Minisiteri ishinzwe ubutabazi ariko umuntu ari kukongorera oya mikoro biri kumwe kandi ni kubyumva wala kumwongorera ukareba n'imipira byiza hanyuma Margarine kabiki ibyo kurya utese babishyira ku mugati reka twereke kurushya idolari ryawe ry'umunsi niwe waritsindiye ubu tugiye kuri guha hari rero abatavunje ufite yo kugarura
hano tuba dufite akenshi bibiri nibyo tuba dufite kugira ngo ukureho idolari ryawe uragarura dore banza ubereka ko tuyaguhaye atazajya uvuga ngo twarakubera ubu urishimye rero cyane uzongera ukine duhura cyangwa yewe ahubwo uzajya uhora ugaruka ahubwo tuzaguhuza n'umuhungu cyangwa n'umugabo wumva wamutsinda namutsinda wamutsinda cyane turagushimiye cyane namwe ndabashimiye ngavuga ngo subscribe gerageza vuga ngo subscribe murakoze cyane byananiye namwe murakoze tugarurire kugira ngo tuhereze undi muntu idolari reka nyarebe dusoze hari abandi abanyuma nibo tugiye gusoreza urabona amadolari ngahe murakoze